Struktura države. Prema Konstantinu Porfirogenitu, Srbi su u Dalmaciju došli pod vođstvom jednog arhonta. Vizantijska titula arhonta ima višestruko značenje. U grčkom jeziku može da označava oficira u vizantijskoj vojsci, namesnika jedne manje vizantijske administrativne oblasti, arhontije, kao i poglavara nekog naroda. Vizantijski hroničar s početka 9. veka, Teofan, uvek za poglavare slovenskih plemena kaže da su arhonti. Iza ovog grčkog izraza sa višestrukim značenjem ostaje sakriven slovenski pojam kojim su Sloveni nazivali svoje vladare. Pozniji latinski pisac, Pop Dukljanin, u svome letopisu koristi izraze koji su anahroni njegovom vremenu, govoreći o titulama vladara Zahumlja, Srbije, Travunije i Duklje. Oni su za njega uvek kraljevi, reges. Ali govoreći o vremenu s kraja 11. veka, ona naglašava da je kralj Bodin, osvojivši Bosnu, tamo postavio kneza Stefana. Za vladara Zahumlja kaže da je princeps. Latinski i grčki pisci, upotrebom latinskih i grčkih termina za vladarske titule kod Srba, prekrivaju izvorne slovenske titule. Konstantin Porfirogenit navodi da su, pored arhonta, Srbima vladali i župani. U pitanju su najverovatnije rodovske vođe, jer ih on naziva starim županima, želeći da kaže da su pripadali starim rodovima. Docnije tokom punog srednjeg veka poznato je da je vrhovni vladar Srba bio veliki župan. Da li je tako isto glasila njegova titula u trenutku srpskog naseljavanja, ostaje nejasno. Sama titula župana raširena je kod raznih slovenskih naroda. U Bugarskoj su takođe postojali župani koji su imali vojnu i upravnu ulogu. Istu titulu zatekli su i Ugari kada su se 896. godine naselili među slovenska plemena u Panoniji. Kod Hrvata su župani takođe zabeleženi na mnogim natpisima i dokumentima. Reč župan se smatra avarskom rečju, ali je i u avarski jezik primljena iz indoevropskog jezičkog nasleđa. U nemačkom jeziku gau, okrug, razvijen je upravo od geupa, župa. Stoga reč župa ne mora da bude avarskog, već indoevropskog porekla, a samim tim i slovenska. Vrhovna titula srpskog vladara možda je prvobitno glasila gospodar, jer u staropersijskom gospandar označava onoga ko posjeduje mnogo ovaca, dakle bogatog i uglednog čoveka. Druga mogućnost je sve slovenska titula knez, čije poreklo još nije dovoljno poznato. Ranije se smatralo da je reč o izvedenici od germanskog kenig, što je dalo knez kod Slovena. Međutim, i u ovom slučaju preće biti da je u pitanju neka prastara indoevropska reč koja se razvijala nezavisno kod Germana i Slovena, a označavala je vrhovnog plemenskog vladara. Bez obzira na to kako je glasila izvorna srpska titula plemenskog starešine, daleko važnija je priroda njegove vlasti i način upravljanja. Naime, Konstantin Porfirogenit kaže da su se Srbi nastanili na području Srbije, Paganije, Zahumlja, Duklje i Travunije. Ali u njegovo vreme ove zemlje činile su i politički zasebne kneževine.
Ipak, carev utisak bio je da su stanovnici tih kneževina Srbi. Drugim rečima, osjećanje samih stanovnika tih pokrajina bilo je da su oni starinom pripadali srpskom plemenu. U ranom srednjem veku nije neobično da pojedina varvarska plemena stvaraju više država. Goti su veoma rano bili podeljeni na Ostrogote i Vizigote. Ostrogoti su osnovali kraljevinu u Italiji, a Vizigoti u Španiji. Langobardi su, nastanivši se u Italiji, osnovali svoju kraljevinu na severu, ali su postojale još dve nezavisne kneževine, Benevent i Spoleto, u južnoj Italiji. Veoma često su njihovi interesi bili suprotni interesima Langobardske kraljevine i umeli su da se nađu i na različitim stranama tokom raznih sukoba. Bugari, koji su osnovali državu 680. godine, ostali su dugo vremena razjedinjeni od ostatka njihovog plemena koje je živelo severno od Dunava, takozvanih panonskih Bugara, sa kojim će se objediniti tek početkom 9. veka. Dakle, nije neobično da jedno pleme ili narod u ranom srednjem veku stvara više državnih tvorevina. Priroda tla, geografija, političke okolnosti i razni drugi činioci dovodili su do ovakvog razvoja. Prostor koji su Srbi nastanili može se rekonstruisati sa dosta velikom sigurnošću. Na zapadu je granica tekla najverovatnije od Vrbasa ili Une, pa zatim preko zapadne Bosne završavala se na srednjem toku Cetine, ostavljajući Duvno i Livno u granicama Hrvatske. Otuda je tekla od Cetine, duž Dalmatinske obale, sve do Skadarskog jezera. Od Skadarskog jezera skretala je na severoistok prema Metohiji, nastavljajući tokom Ibra prema istoku do Zvečana. Odakle je savijela na sever i pratila tok Ibra. Od ušća Ibra u zapadnu Moravu nastavljala je na sever gde je dopirala do Save zapadno od Beograda. To je geografski nejedinstven prostor i sa velikim suprotnostima. Komunikacija istok-zapad veoma je otežana, pošto ne postoje veće rečne doline koje bi spajale zemlju u tom pravcu. Taj prostor je, posebno u unutrašnjosti, početkom 7. veka bio u civilizacijskom smislu sasvim razoren. Gradska naselja nisu postojala, rudarstvo i zanatstvo bilo je zamrlo, tako da je taj ogromni prostor bio verovatno slabo naseljen. Još u 11. veku, prilikom prolaska krstaške vojske kroz severnu Srbiju, ostalo je zabeleženo svedočanstvo o ogromnim hrastovim šumama koje su prekrivale tu teritoriju. Grad Ravno, današnja Ćuprija, nalazio se usred guste hrastove šume. Samo naseljavanje Srba svodilo se na ona područja koja su obećavala dobre uslove za život. U pitanju su karakteristične oblasti, župe, plodne doline bogate vodenim tokovima, oivičene brdima i prirodno zaštićene. Otuda je regionalizam kod Srba bio veoma rano izražen. Još su vizantijski pisci u 12. veku napominjali da je Srbija zemlja koja je ispresecana planinama i geografski nejedinstvena. Trebalo bi imati na umu da je i samo srpsko pleme, brojem pripadnika, bilo nedovoljno da gusto naseli novu zemlju.
Župe su sve do propasti srpske srednjovekovne države činile kičmu administrativne organizacije zemlje. Župani koji su njima upravljali u ranom srednjem veku verovatno nisu bili čvrsto povezani sa središnjom vlašću. Iz tog razloga, verovatno u prvim decenijama po naseljavanju, vrlo brzo je nastalo nekoliko srpskih kneževina. U njima su se učvrstile županske porodice, izgradivši dinastije koje su upravljale tim zemljama. Još franački letopisac Einhard, govoreći o događajima iz 822. godine i propasti ustanka Ljudevita Posavskog protiv Franaka, napominje da se on iz Siska sklonio kod Srba, naroda koji drži veliki deo Dalmacije. Kada se Einhardove vesti uporede sa Porfirogenitovim, koji piše oko 150 godina kasnije, može se primetiti da u njima nema nikakve nesuglasice. I jedan i drugi pisac, latinski dvorski hroničar i vizantijski car, smatraju stanovnike dalmatinskog zaleđa pripadnicima srpskog plemena. Okosnicu državne organizacije činile su župe i župski gradovi. Poznata su imena mnogih župa iz ranog srednjeg veka, uglavnom na prostoru dalmatinskog zaleđa. U Paganiji su bile 3 župe: Rastoka, Mokro i Dalen. O ostalim župama Porfirogenit ne piše, ali pominje naseljene gradove u svakoj od pomenutih kneževina. Za mnoge od tih gradova poznato je gde su se nalazili. Pop Dukljanin sredinom 12. veka precizno navodi župe koje su postojale u Travoniji, Zahumlju i Duklji. Otuda može približno da se rekonstruiše teritorijalno-administrativna podela koja je postojala u državi. Župani su u prvo vreme kao predstavnici pojedinih rodova vršili vlast u ime vrhovnog vladara. Ukoliko je središnja vlast bila snažna, oni nisu mogli da se odvoje od nje, ali u vremenima kada je ta vlast bila u opadanju, moglo je da dođe do njihovog odvajanja od vladara. Prema letopisu popa Dukljanina, koji događaje iz prošlosti anahrono prenosi u svoje vreme, postojala je veoma jasno određena upravna struktura. Pod vrhovnim vladarem su bila 4 bana, kojima su bili potčinjeni župani i satnici, odabrani od plemenitih ljudi iz te oblasti. Županu, ili latinski komesu, bio je počinjen po jedan satnik koji je takođe imao sudska i poreska ovlašćenja. Svakom banu, to jest vojvodi, pripadalo je 7 satnika koji su imali sudska ovlašćenja i pravo prikupljanja poreza. Polovina prihoda pripadala je vojvodi, a polovina vrhovnom vladaru. 2/3 prikupljenog poreza župani su predavali kralju, a 1/3 zadržavali za sebe. Župani nisu odgovarali vojvodama, već neposredno kralju. Izgleda da je rana struktura srpske države jasno razdvajala vojnu i civilnu vlast. Vojvode su zapravo bili zapovednici većih oblasti i zaduženi za njihovu odbranu, dok su župani bili predstavnici središnje vlasti u sudskom i finansijskom pogledu. Ovaj idealno zamišljeni model koji prenosi pop Dukljanin nije morao tako da izgleda već u 7. veku,
ali se morao razvijati iz nekih načela koja su bila slična onom stanju iz sredine 12. veka. Kada je oko 926. godine bugarski car Simeon svrgao srpskog vladara i doveo u Srbiju Časlava, koji bio poreklom od srpske vladarske porodice, zahtevao je da se okupe svi župani kako bi prihvatili novog vladara. Trag ovog običaja, da okupljeni župani aklamacijom prihvataju novog vladara, sačuvan je i kod poznijeg popa Dukljanina, koji uvek, govoreći o krunisanju nekog dukljanskog vladara, napominje kako je on krunisan u prisustvu vlastele i vojske, odnosno župana. Vlast srpskog vrhovnog vladara bila je nasledna. I Konstantin Porfirogenit i pop Dukljanin nesumnjivo govore na isti način. Najstariji sin vladara bio je i naslednik trona. U smutnim vremenima to načelo moglo je da bude zamenjeno principom seniorata, kada je neki rođak vladara mogao da istakne svoja prava na vrhovnu vlast. Prema Porfirogenitu, srpska vladarska porodica sve do njegovog vremena bila je u najbližem krvnom srodstvu sa onim vladarem Srba pod kojim su se oni doselili na Balkansko poluostrvo. Budući da su informacije o Srbima do cara došle najpre od samih Srba ili čak nekog člana srpske vladarske porodice, ovaj carev podatak najverovatnije je tačan. Dakle, oko 950. godine u Srbiji se znalo da vrhovna vlast pripada najstarijem sinu vladara. Osnovna vojna jedinica izgleda da je bila 100. Ovo proističe iz reči popa Dukljanina da su županima i vojvodama potčinjeni satnici. Satnici ili stotnici predstavljali su lokalne snage jedne župe. U vreme ratne opasnosti vrhovni vladar je tražio da župani okupe snage svoje župe koje su zatim stavljane pod komandu vojvode. Vrhovni zapovednik vojske bio je, kao i u svim tadašnjim evropskim državama, sam vladar. O prehrani i naoružanju vojske starali su se župani i sredstvima same župe izdržavana je vojska. Vrhovni vladar je najverovatnije imao neku vrstu stajaće vojske, družine, koja je stalno bila uz njega i boravila na onom mestu gde je u tom trenutku bio dvor. Nije poznato gde je bilo sedište srpskog vladara. Konstantin Porfirogenit navodi u krštenoj Srbiji 6 gradova: Međurečje, Lešnik, Destinik, Črnovrh, Dresnik i Salines. U Bosni, koja je tada još bila deo Srbije, postojala su samo 2 grada: Katera i Desnik. Nauka još nije utvrdila gde su se nalazili ti gradovi. Nije poznato ni kako su oni izgledali. Samo za Salines može da se smatra da je to bio grad koji se nalazio na mestu današnje Tuzle, srednjovekovne Soli. Za ostale gradove to može samo da se pretpostavlja. U srednjovekovnoj Srbiji postojale su desetine župa.
tako da ovako mali broj gradova ne upućuje da su u pitanju samo župska središta, već veći centri koji su predstavljali ili vojna ili privredna uporišta. Smatra se da je Destinik možda bio na Sjeničkoj visoravni. Postoje i dobri razlozi da je ovaj grad bio prestonica Srbije. Naime, tokom borbi za vlast u Srbiji krajem 9. veka, jedan od uzurpatora, Klonimir, preuzeo je vlast tako što je zauzeo upravo Destinik. Kako se preuzimanje vlasti ne može odigrati u pograničnoj tvrđavi, onda postoje dobri izgledi da je ovaj grad bio upravo srpska prestonica. Međurečje je možda bilo negde kod Užica, Lešnik možda na desnoj obali Drine u njenom donjem toku. Za ostale gradove ne može ni toliko da se pretpostavi. Odavno je uočeno da Sloveni prvih vekova po naseljavanju nisu razvijali veća naselja na Balkanskom poluostrvu. Stotine rano vizantijskih utvrđenja koja su ubicirana i rekognoscirana na prostoru današnje Srbije ne pokazuju tragove života posle početka 7. veka. Tek kasnije počinju Srbi da koriste postojeća utvrđenja, koja su u međuvremenu stradala od zuba vremena, i da ih prilagođavaju svojim potrebama. Trebalo bi očekivati da su svi ti gradovi koje pominje Konstantin Porfirogenit nastali na temeljima ili razvalinama ranovizantijskih utvrđenja. Kako se ti gradovi više nikada ne spominju u kasnijoj srpskoj srednjovekovnoj istoriji, izgleda da oni nisu preživjeli 10. vek. Otuda se možda može zaključiti da su ti gradovi bili zapravo utvrđenja, poput burgova u Franačkoj tog vremena, koji su u jednom trenutku ostali izvan funkcije i postepeno se ugasili. Verovatno je kamena osnova ranijeg utvrđenja činila okosnicu novog srpskog utvrđenja, koje je u prvom trenutku bilo ojačano drvenim palisadama i jarkovima, a kasnije možda i potpuno bilo izvedeno u kamenu. Ne treba zaboraviti da je Srbija već od sredine 9. veka bila aktivno uključena u bugarsko-vizantijske ratove i da je sve do 20. godina 10. veka bila gotovo u neprekidnom ratnom stanju koje je moglo da dovede do pojačane graditeljske delatnosti i izgradnje utvrđenih mesta. Nalazeći se između istoka i zapada, na razmeđu latinskog i vizantijskog sveta, srpske kneževine baštinile su civilizacijski uticaje sa obe strane. Dodir sa latinskim i vizantijskim svetom morao je da nađe odraz i u upravnoj strukturi države, vladarskom dvoru, administraciji. Nedostatak arheoloških podataka ne dopušta stvaranje jasnije predstave o tom procesu. Ipak, primorske srpske kneževine morale su imati svoj prozor u svet u dalmatinskim gradovima. Otuda su oni veoma rano stupili u trgovačke dodire sa Splitom, Zadrom, Dubrovnikom ili Kotorom. Drvena građa, med, vosak, koža sasvim sigurno su učinili osnovne trgovinske artikle koje su stanovnici srpskih kneževina izvozili u Dalmaciju. Iz Dalmacije su stizali fini zanatski proizvodi, raskošnija odeća, nakit. Ovakvih nalaza ima u Zahumlju i Travuniji i potiču iz radionica dalmatinskih gradova.
Zahumski knez Mihajlo Višević je gotovo sigurno ekonomsku moć mogao da gradi na proizvodnji soli. Otuda je Ston bio njegova prestonica u čijoj su blizini i solane. Sama Srbija pak, odvojena geografskim okolnostima od priobalja, svoje sirovine je mogla da izvozi preko primorskih kneževina. Otuda su verovatno i nastajali nesporazumi među vladarima, jer je ekonomska moć određivala i njihovu vojnu snagu. Nije slučajno što je Duklja, koja je u svome susjedstvu imala Kotor, Budvu, Ulcinj, Ljež, Drač, doživjela privredni uspon već prvih decenija 11. veka. Preko puta Dukljanske obale je vizantijska, kasnije normanska južna Italija, sa kojom su također uspostavljene trgovinske veze. One srpske kneževine koje su bile bliže dalmatinskoj obali razvijale su se brže i ekonomski napredovale. Srbija, izolovana u središtu Balkanskog poluostrva, sporije se razvijala. U mirna vremena srpski vladari mogli su da trguju sa Bugarima i preko bugarske teritorije sa Vizantijom, izvozeći sirovine iz Srbije. Također, Srbija je zemlja bogata rudama, posebno u oblasti Kopaonika i Dužibra. Iako je rudarstvo u Srbiji doživjelo polet tek u 13. i 14. veku, ono je moralo da postoji i stolećima ranije. Ono nije moglo biti tehnološki ekstenzivno, ali je svakako postojalo radi zadovoljenja domaćih potreba. I u ovoj oblasti se očekuju nova arheološka istraživanja, koja bi mogla bolje da osvetle ta pitanja.